bamukugambaho n'omunyamakuru witu Bira Kiwanuka Nasa ali Executive Director w'ekitongole kya Recreation for Development and Peace Uganda RDP Uganda, ekitongole ekitali kya gavumenti ekirukorro mbichweke ebya Bunyoro yayoleka okwatwaho ahabw'obwangu obulio n'obukozesebwa gavumenti okwenegereza eiteeka erya Sovereignty Bill ali kugira ngu obwire nibukyetengyesa okurishwijuma na n'obushonshoreke bwona obulirimu litakabeire kuba niriteekwaho. Kiwanuka yagaruka yashaba abanyeshenjero okutwara keire bakaryetegereza kurungi n'obwegendesereza ari kugira ngu ekyo kyaba kitakozirwe ntabasa kubaho kurubatirira engenderwaho y'ihanga. Eiteeka lino for example lirabiyizibwa mu kodiri kandi kimanyisa byabo overthrown the constitution obagiteira arubaje ndikuba eiteeka provision ekubanza article number 1 egamba sovereignty eri muliitwe bana Uganda hata kikusembayo nuko abana Uganda abakutwekulembera kira mu parliament kwetegereza ng'eiteeka tiriri ly'abantu bakunira lyabo. Bwanyuma y'ebyo Reverend Father Museveni Patrick ogunowe by'empulizigana ahabwa Hoima Catholic Diocese nawe yagira ngu eiteeka lirishemerire kuhebwa obwire oburukumara okushijuma litakateirwe omunkora. Ekiragiro kino kitakwetagwa muno omu bwangu obuhingurine bateeke hakaire gavumenti niyo ino obusobozi obwokuleeta ekiragiro omu ihanga lino erya Uganda bateho obwire bakiho obwire obwokukonyera abantu kusomesebwa ekiragiro kino n'okwetegereza ebirungi ebiri mu kiragiro kino. Abandi abagambireho na tayari West ahiteekeri nabagira ngu ashemerere kubaho okwecumitiriza no kwegendesereza okureba ngu iteekeri lyatambura kurungi n'ebigendererwa by'ihanga hamwe n'obushonshoreke bwaryo bwona oburumu. Hate kiragiro ekyo tulina kibesingira. And what does my country mean? It means peace and development. Ate mu kiragiro ekyo tugonzamu ebintu bineebi kastabira akabamu bakakiterekereza kurungi everything will be okay. Sovereignty etalibanizibweta ohafuire oharwaire because our sovereignty bagitalibaniza ekyokuse ekyakandi for any law to stand an amendment there should be a pressing need affecting society that requires legislation that the current law has failed to fulfill. Ba members of parliament ekiziwe kiamani ekiri mu nsonga zino kuli kurunduka kaniro runyorongoze so kurunduka okwanguha muno ekintu ona kiresereira kibagire abantu bakakyetegereze inyo muikalireira kukirabya hanyuma yo kirabyo ni mutanika konagana n'abantu kutomerangana dereza muno ni mukora amateeka gekimpatira anigo katuletereize okukomesebwa okukoma okwekiniga ekingi muno abantu bano baize nibarabya amateeka agakutumigiriza amateeka ge batetwekagwizeho amateeka agakumiga omuntu wa buli kiro. Ekiganiro n'okuhajana ahabyiteekeri nibigenda omu maisho mbichweka byingi eby'ihanga obwo abantu abamwe barukurahagira n'abandi barukurahakanisa. Gasha kwa God asaba ahabwa tayari West. Abasiramu mwatekereza tibakwata